Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Nisambulu binaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi endindai. Wakandita kana minista ni mbula buniwa iframe wange nambete ni siang nindu na kisi ni coronavirus ese thingomi en nonda vanua. Ia sambi utu tinga na mate ni tu na bakatatambu en na bugu ni kena sangai meka kuo ni beitobi na mate bakarere bakiongo. Tukuna buni wala tunde ni duru vanua yo geskaran ni tegi buni kuwa esana siang nindu ma Itali, Irani ke na Rona City ma na Deva ke Korea. Erna bakatarai merongole mai kina nonda vanua. Era sanan dikebi keda na leonu vanua, era ngole mai kina nonda vanua. Ngwa na bugu tungani nonda tangu makina leonu vanua, mai na mate bakarere bakiongo. Nambosekani Japan Fiji Trade Investment Seminar, ena bebu kena kena vangangato taki na beboli ni mate ni tu erua. Dina mandanga ni beitobi tigo na mate na COVID-19. Tuko na minista ni beboli Premila Kumar ni ruimbimbi na kena vangangato taki na beweka ni bakaongo. Pagambimbi ni rao ni bakile na rebu ni mate ongo na COVID-19. Nuindi telengana mate ni tuo chabani, ena kena tomani na sot-sota ni Olympics keina Paralympic Games ena yamba kiongo. Ina numitiko ni na bakile na rebu ni mate ongo ena mbulo boilabo ni mate ni tu ena nonda burubura. Maindola bena mataka enda ina nonda ililu ni mate ni tu vorengemba ni marama na makete bue na maka katiko ena $1.1 million na kena isau. Tukunomba ni marama ni makete ongo ena indivi ni vonu levo nandi mepaka ni makete levu tambarua ka ruanan rau walu sangabul ka walu na tebeli se stole tiko kina ka pasangabul na longa e tiko kina e sulia telangana mate ni tu na laiseni ni bisnisi veir nandau boli taki ena makete ongo kana siang ni somi me kani ambaki moyongo. Bebu ke telangana mate ni tu Australia ka sulia e banan rau nondul nandola me bebu ke ena kenatar na makete ongo. Kina gitu, matay ni nga una kina kornibuli na Mahatma Gandhi Memorial School, meratigo ena kena ngonibuli ena buguni kena toko ni nanonroto matatimi ena sotsota ni Suva Zone 1. Do kilita na kornibuli ongo ena beka bakabuli, ia ena embaki ongo erto ngole ani merto lagi tiki ni sotsota ongo kabagedure na rara na ENZ Stadium e Suva. Sibi ni bitu nanraw na ngonibuli ni MGM erabito koni ena sotsota ongo. Ia may batabar ni kuwa na sotsota ni Suva Zone 1 kana tigabutagitigo na Suva Zone 2 na buke lulu mayongo. May dabekir na Vakaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri rano na seman steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni bagading binaka. हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश, आपके हमसफर। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर।